reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni kuri iki gicamunsi gisatira amasaha y'umugoroba aho tubonye updates. Ni updates zikomeye z'imiriro kandi zigaragaza impinduka zidasanzwe. Nubwo muri site Kivu imirwano ari yose, ariko mu mujyi wa Goma ibintu byakaze. Ni operation zikomeye z'imiriro aho batangiye gutoragura bamwe bakorana n'ihuriro rya FARDC, cyane cyane abiganjemo abakorana bya hafi n'umutwe udasanzwe wa FDLR ukomeje kubice bigacika muri ibi bice bya Nord Kivu, ndetse ubona yuko aribo banyanyagiye mu butasi karundura bwo kuba bafata umujyi wa Goma. Ni mu nkunde rero tuze turebe bamwe mu bakomeje kugenda bafatwa ni operation iri gukorwa n'ihuriro rya AFC M23 ku mugambi ukomeye bavumbuye wuko n'ubundi hari gahunda yo gufata umujyi wa Goma binyuze mu rwego rw'ubutasi muri bamwe batuye muri uno mujyi cyangwa no mu bindi bice bisatira uno mujyi wa Goma. Ku murongo wa telefone turakira umuroko informa atujyane neza ku bantu bakomeje kugenda bafatwa mu bice bigiye bitandukanye. Nubwo hari operation ikomeye cyane, AFC M23 nayo ikomeje kugabwa ibitero karundura muri Sud Kivu, aho n'ubundi bavumbuye amayeri akomeye yuko iri huriro rya AFC rishaka kuba rishaka kwinjira mu mujyi wa Goma, kandi fact ziragaragara abitewe n'uburyo ki bakomeje kugenda bafata point strategique zaho plateau. Ubwo urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane ku mirwano ikomeje kuba maginga. Rero abaturage babiri baza Kabunambo, baza Kinyamate, hari n'abaza Kigurwe, ahangaha ni mu birometero bibiri werekeza Sange. Biragaragara yuko bakomeje kugenda bimukira muri quartier ya Sange irimo umutekano bitewe nuko AFC ikomeje kugenda yacungira umutekano. Ni mu gihe kandi avance yo kugera Sange ni mu kilometero kimwe gusa kugira ngo ube wagera Isange imirwano aho iri ku obera. Ni mu nkunde rero tuze turebe page nsha y'aka kanya nuko situation zihagaze, uko byifashe, ndetse ko haba ku mirongo y'imbere y'urugamba haba no mu buryo bugiye butandukanye ku bikorwa biri gukorwa n'impande zombi. Ni munyemerere mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza muri iki gicamunsi cya kuri uyu mugoroba. Nshimira wowe wahisemo kubana natwe, ariko nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe, like, ukiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni munyemerere rero tuze twavanse turebe uko situation ihagaze. Ngewe muri kumva kandi mugiye gukomezanya Bidamie Habumugisha ku murongo wa telefone, ndi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Wiriwe neza n'amahoro. Ni amasaha asatira umugoroba, uramamagaye mu kanya unyohereza amafoto ya operation zidasanzwe ziri gukorwa hafi neza n'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma kuki ukomeje kwibazwaho, umujyi wa Goma kukomeje kugenda utungura benshi bitewe n'abantu bari kugenda bavumbura bafite n'imirimo muri ibi bice bigiye bitandukanye. Yego, nyuma yaho habereyemo ibikorwa byinshi cyane bitandukanye bimaze kugenda bigaragaramo by'ubugizi bwa nabi, harimo ibitero bya hato na hato byangiza ubuzima bw'abantu ndetse n'ibikorwa. Urabona ko M23 yafashe umwanzuro wo gukora operation zikomeye cyane mu buryo bw'ubwirinzi, kuko urabona ko ntabwo wagira inshingano zo kurinda abandi utabanje kwirinda. Iyi ni Goma ituwemo n'abayobozi benshi bakomeye ba M23, ndetse ubona ko ari n'umujyi usa naho ari umujyi muri mukuru wa Nord Kivu, ubona ko utapfa guteranwa mu bijyanye n'umutekano ku buryo M23 yasa naho itawitayeho. Rero yabishyizemo imbaraga, ariho benshi batangiye gutabwa muri yombi. Ni ikintu kitamenyerewe muri iki gihugu, kuko uzi ko intelligence y'ahangaha ubundi isa naho yiberaga Kinshasa gusa muri leta yo hejuru mu bayobozi bakuru, ariko ubu uri kubona ko yageze ku rwego rw'uko umuntu wo hasi ku rwego rwo hasi asigaye agerwaho n'inzego z'ubutasi mu buryo bw'ibanga buhanitse cyane, ku buryo ubona ko umutekano uri muri Goma utandukanye n'ibintu byose bisanzwe biwuberamo bijyanye n'imyaka uyu mujyi umaze. Ni ubwa mbere habayemo operation igenda ikagera ku muntu wese uciriritseho hasi ku buryo bwihuse cyane, kandi amakuru ubona ko agenda yihuse mu buryo budasanzwe. Yes, wambwiye yuko
nyuma y'uko bafashe uwayoboraga ikigo aha ni muri Rucuro, ariko birasa nk'ibiri kosatire n'ubundi kuko ni ibice byenda kusa nk'ibisatirana. Umbwira ko uyu nguyu yafashwe yakoranaga bya hafi n'umu FDL bita Charles, uyu ngo akaba yarayoboraga ikigo cy'amashuri. Mu kanya urongeye urambwira ngo hari benshi bakomeje kugenda bafatwa kandi bafite imirimo n'ubundi muri ibi bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima, niyihe mpamvu abaturage cyangwa bamwe mu bakomeye muri ibi bice bari gukorana n'uyu mutwe wa FDLR? Impamvu nta yindi, harimo kuba ari indonke baba bashaka kugwiza, kuko urabona nk'aka gace ka Tongo kafatiwemo uyu Byiringiro Muganza wari inshuti Charles kandi uzwi cyane muri FDLR ndetse no muri ibi bice bya Tongo kugeza za Kiwanja hose nta hantu batamuzi, kuko ni umugabo ufite amateka mu bikorwa bibi cyane byibasiye abaturage muri izi nce cyane n'imitungo yabo. Ariyo mpamvu rero kuba inshuti nawe ari nka diregiteri w'ikigo wari usa n'uwo yihagazeho ukomeye muri iki gice, ubona ko nta kindi n'indonke, kuko FDLR hano ni uduce iyoboye imyaka igera muri 20 irenga. Ubona ko rero byanze bikunze nta kindi baba bakeneye n'indonke, kuko FDLR ibikorwa byose ikora ari ibiyinjiriza inyungu, kuko uzi ko abasoreshaga ndetse bagasoresha kugeza ku muhinzi wo hasi, urumva ko amafaranga basaruraga ni menshi, ubwo ayo bamburaga ntabwo aba abarwa. Rero kuba inshuti nabo byabaga ari no kuba manajya wabo, niho wabaga usa n'ushaka ubukungu, niwo wabaga ubagengera byose. Rero abantu benshi hano bagiye bababikira amakuru, kandi ubizi neza ko ari warashinzwe umutekano muri utu duce, utavuga rumwe nabo cyabaga ari ikibazo. Ni ikintu rero ubona ko kitapfa kuva mu bantu ako kanya, ariko aho hagiye kubera igikorwa cyo kuba batangiye guta benshi muri yombi, haraza kuba mu kwicuza, bamwe bakemera ko ibyo bintu babiziramo burundu, cyangwa se byaba ngombwa bamwe bakabizira badatandukanyije n'izi FDLR ndetse na Wazalendo baba muri ibi bice, ubona ko ari imitwe yahakoroneje. Yes, nibyo, ariko biravugwa yuko hari n'imirwano iri kumvikana mu duce dusatira Walikare. Hari amakuru waba ubifiteho cyangwa nta cyerekezo wari wabimenyamo, Bwana Bizima? Izi nce za Walikare zigaragaramo imirwano ni bwa buryo ubona ko ari koalisiyo nini cyane, ndetse FARDC yahashyize imbaraga mu buryo budasanzwe mu gukumira ibitero bya M23 bisa naho byerekeza Walikare, kuko ubizi neza ko bari bafite ubwoba cyane yuko M23 ishobora kubinjirana muri Walikare, kandi ari ahantu bakorera ibikorwa byinshi cyane by'ingenzi. Uzi ko Walikare nayo iri muri zone isa naho bikenewe cyane ku ruhande rwa FARDC, ku buryo ubona ko akantu kose kabaye nk'agakorwa na M23 isa n'iyegera muri iki gice cya Walikare, ihura na koalisiyo zikomeye cyane ziriyo zateguwe mu buryo ubona ko ari agace karinzwe cyane, ku buryo utapfa no gusobanukirwa impamvu bishyirwamo imbaraga nyinshi kuri uru rwego, ku buryo ubona ko na operasiyo n'imwe yaberayo ku ruhande rwa M23 ngo hahe kubaho kuraswa bikomeye, kandi ubona yenda abo bana bikoze atari ibintu bashyizemo imbaraga cyane. Yes, nibyo, birakomeye, birakaze muri Sud Kivu. Nubwo ibyo byose biri kuba, operasiyo ziri gukorwa muri Sud Kivu birakomeye, ariko mu gitondo hari operasiyo ziri gukorwa muri Virunga na Nyiragongo. Ho byifashe bite saa ngeye? Byahagaze cyangwa barasa naho baruhutse? Operasiyo zo muri hano Nyiragongo ntabwo zijya zihagarara, kuko ni operasiyo y'ibanga rwose ikomeye cyane yateguwe na M23, kuko niyo izi biberamo, kandi ibona ko bihishwe atari ahantu amaso y'umuturage areba, ku buryo umuntu yahita akubwira icyaramutse cyangwa ikiriwemo. Aka ni agace kihariye cyane, ku buryo mu makuru ahari nuko M23 kugira ngo habone amakuru nyayo yizewe, nayo ibasha gukoresha drone bitewe n'imiterere yaho ndetse n'uburyo ari ahantu hatavogerwa, ku buryo buri wari wese yageraho bimworoheye. Ni operasiyo ihoraho cyane, M23 itagikurayo amaso bitewe n'icyari kirimo, kandi ubona ko cyari kimazemo igihe bitazwi neza ku ruhande rwa M23, imaze gusa naho yavumbuye. Yes, Bwana Bizima, rero nyemerera tubanze turebe imirwano ikomeye ikomeje guhuza ihuriro rya FARDC ndetse na AFC M23. Ibi ni ibitero byagabwe mu masaha ya mu gitondo, bikaba byemejwe na Lawrence Kanyuka, aho yatangaje ko bagabweho ibitero ku isaha
y'isa 12:40. urumva ko babikabye mu masaha ya kare cyane bwakeye. Magingo ya rero imirwano iracyakomeye, biravugwa yuko iri muri utu duce twa hano ni axe ya Kamanyola Uvira. Ahangaha ni mu bice bya Biriba, Kabunambo, za Kiamate ndetse hano na za Kigurwe. Ubona yuko basatira Sange. Mu mirwano iri kuba saa iyi ngiyi urabona ari abahe bari kwavansa berekeza imbere bwana Bizima? Ego ikiriho ahangaha imirwano uburyo iteyemo nuko habaye irasa ridasanzwe cyane ku buryo habayemo n'imvugo ivuga ngo hari imbunda ya M23 bayobewe ubwoko bwayo, kuko ntibisanzwe imiripuko iri ahangaha wayitega amatwi ukumva biryoshye rwose mu matwi y'umuntu uri kure yaho ariko utahegereye, kuko abari muri iki gice FARDC yasaga n'aho iturukamo cya Runingu. Ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko ahangaha ari ikintu gikomeye bijyanye n'imirwano ihari ku mpande zombi, n'irasana rihari riri gukoreshwamo imbunda ndende ziremereye za tirari, ku buryo amakompora nta muntu w'umuturage ushobora kubasha kuyihanganira urusaku rwayo n'uburyo iturika ryayo rihagazemo. Ni imirwano ubona ko M23 iri kwavansa rero cyane ku buryo bukomeye, kuko mu makuru agaragara ahangaha harimo abatangiye gusa naho baha urugamba umugongo muri FARDC mu gice kimwe. Ubona ko iyi mirwano ikomeje kugeza mu masaha ya nimugoroba hashobora kuba habayemo impinduka cyane. Hari andi makuru make dushobora kuza gutangaza atari ayo dufite ubu nonaha tuvuga ko urugamba rugihinanye. Yes, bwana Bizima, mu Minembwe naho biracyari ibicika, imirwano irakomeye kandi irakomeje. Byifashe bite saa iyi ngiyi? Imirwano yahagaze cyangwa iracyahari? Imirwano iracyahari, ariko kuva mu masaha ya kare ubwo hakoreshwagamo n'amadrone arasa mu bice bitandukanye, drone zikaza gusa naho zisoza ibikorwa byayo, hagaragaye yuko ari tactique bari bateguye bijyanye n'urugamba rwari rwateguwe hano hasi ku ruhande rwa FARDC, kuko rukimara kwambikana mu bice byo hasi hano bakoresheje drone ho nk'iminota 40, ubundi zihita zihagarara mu buryo ubona ko harimo igikorwa cyo kujijisha kugira ngo hatagira umusada umanuka uva muri iki gice cya ruguru mu buryo bwo gusapotinga ababepfo, kuko ubona ko bakimara kumenya ko urugamba rukomeye muri ibi bice bya hasi hano muri Plaine de Rusizi bahise basa naho drone zivaho bakomeza ari ibigwano yo kusheringana mu buryo bwo ku butaka, ariko drone zisa n'izakuweho ku buryo nta butabazi bari gutanga. Ni nko kubima agahenge ugereranyije n'uburyo bashoye urugamba mu bice bitandukanye bya Minembwe, kandi bazi ko hari operasiyo iri gutegurwa muri Plaine de Rusizi. Yes, nibyo bwana Bizima, byakaze byakomeye. Niki turi bwitege bitewe nuko ubona yuko impande zose zajagajazwe, tutirengagije ko ni Kavumu hakomeje kugenda haboneka ibitero shuma. Iki ni ikintu kiri buze kubaho, kuko ibitero biri muri FARDC ubivuze nta nubwo wamenya naho urangiriza, kuko hari n'ibyo tuba tutakuriyeho amakuru byabaye, kuko ni igice kinini cyane kirimo imirwano muri FARDC ku rwego rwo hejuru. Ariko icyo twitega cyane ni impinduka ziri buze kubaho bijyanye n'izo operasiyo ziri gukorerwa mu marembo ya Uvira, kandi ubona ko nta n'umwe ukeneye gusubira inyuma, uwo ari we wese akeneye kwavansa ajya imbere. Ubwo rero hari impande ebyiri dushobora gutegerezaho tombe ku ruhande rwo arirwo rwose mu bihe biri buze mu masaha ari imbere byanze bikunze. Yes, bwana Bizima, hari enda icyo tutakubajije watubwira? Nta kidasanzwe, gusa nuko icyo nakwizeza abantu nuko byanze bikunze mu makuru ataha hari amakuru mashya ari buba hari ibijyanye n'iyi mirwano yabaye uyu munsi, kuko ni imirwano ubona ko isa no kuvuga ngo vamo njyemo undi ngo vamo njyemo. Yes, bwana Bizima, ku bufatanye bukomeye cyane, turakusaba kuza tumenyera amakuru yimbitse y'ibikomeje kubera mu mujyi wa Goma, kuko umujyi wa Goma abantu benshi niwo yabahanze amaso bitewe nuko niho headquarter z'ubuyobozi ziri. Ubona yuko abenshi batangiye kuvuga ko batagakwiye kwavansa urugamba cyangwa gufata ibindi bice batabanje gukontorora n'ibice bafite. Bwana Bizima, wenda nk'umuntu ukurikiranira bya hafi,
uku guhungabanya k'umutekano muke muri uno mujyi wa Goma bishobora kuviramo iri huriro rya M23 kuwutakaza? Oya, ntabwo bibaho. Urabizi neza ko mu gice cy'iki gihugu cy'abaturanyi bacu mu Rwanda higeze habaho igikorwa cyo gutera amagurunedi hirya no hino mu gihugu mu myaka ya za 2009 2010. Ni igikorwa cyabayeho hanze tukajya tubyumva nk'ibidasanzwe, bavuga ko umurwa mukuru w'iki gihugu bari bufate, ariko ntabwo ariko byagenze. Biriya ni ibitero biba bisabota gavumenti cyangwa se igihe uruhande rugenzuraho mu buryo bwo kubabaza no kubatesha umutwe no kubangisha abaturage bayobora, kuko iyo umuturage abuze umutekano ari wo urinda, byanze bikunze mugirana ikibazo gikomeye. Rero ntabwo ari ibitero byigarurira umujyi, kuko ntabwo abantu 7 bafatirwamo cyangwa 8 ari abantu bahita bakora igitero kidasanzwe gishobora gutuma umujyi ungana kuriya ujya mu maboko y'igihugu. Ni ibintu bidashoboka kandi ni ibintu bitumvikana neza, gusa ni igikorwa kiba kibube kibi kandi cyakubabaza cyangwa kikabaza abaturage ushinzwe ubuzima bwabo. Yes, Bwana Bizima, rero reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza sahi. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali Real News, ni update zo nakagaruka dusubire mu biganiro byacu ubitaha, ariko mboneraho kwihanganisha abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.